turabaramukije mwese ku migabane yose. Yesu Kristo abane namwe. Ni jewe Nelson Kabura nshaka dusangira ijambo ry'Imana. Imbere yuko dusangira ijambo ry'Imana, reka dusenge. Turagushimiye Mana, urakoze uwo mu bihe bidashira, utwihishuriye muri ijambo ryawe. Mwami Yesu, iminyago ibe myinshi, ubwo Satani yagize iminyago, mu izina rya Yesu turabakuyeyo. Mwami Yesu, bakizwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu tubisavyemo, amen. Hanyuma reka dusangire ijambo ry'Imana riri mu cete Paulo yandikiye Galatiya, igice ni ca 3, turasoma ku murongo wa 25 n'umurongo wa 26. Havuga ngo, ariko ukwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi, mwese muri abana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Ni ijambo ry'Imana shaka dusangira muri no mwanya. Mbega umuntu yobaho umwana w'Imana kubwo amategeko, canke yobaho umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo? Shaka dutandukanye gatoyi. Mbega tubabana b'Imana bivuye kuri ayo mategeko, canke tubabana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo? Paulo rero yandikiye abigalatiya arababwira ngo, ariko kwizera ko kwaje ntitukiregwa n'umurezi. Umurezi ni iki? Umurezi ni y'amategeko n'andi mabwirizwa abisirayeli bishiriye ko yashika, bagiye basanga ashika mu 613. Bene data yari menshi cyane, kandi amategeko yari yica. Ni uwo murezi. Aya umurezi ariyo mategeko umuntu yoyagereranya ni bisi ikuvana ngaha igushikana mu gisagara. No kuvuga amategeko wari nk'umurezi yatuvana mu mategeko ya Mose, mu gihe cya Mose, adushikana igihe cy'ubuntu, aricyo gihe turimwo, igihe Kristo yashaza ngaha ku isi. No kuvuga rero aya mategeko umurezi umuntu yogereranya na basi, ariyo bisi abantu bipakizamwo bagashika ahantu mu gisagara. Narwo rero bene data, ukwizera kutarahishurwa, kutaraza, twaregwa n'ayo mategeko. Nicyo gituma aya mategeko ntashobora kutwinjiza, ntibyari gukunda ko twinjiza mu ijuru, ntibyari gukunda ko adushikana mu gihugu cy'iwacu, aricyo gihugu cyo mu ijuru. Ntibyari gukunda, kuko amategeko arica. Turabona n'Abisirayeli nabo nyine ntiborohewe kubw'aya mategeko, kuko ukwizera kwari kucyugaranya. Turabona ubwa mbere Mose nawe byaramugoye, kuko Mose nk'uwahawe amategeko nawe ntiyashitse mu gihugu cy'i Kanani haba namba, kubera ko amategeko harasigaye arashabura. Hanyuma dusomye mu gitabo cyo guharura hajya tukaraba igice cya 20 hajya ku murongo wa 11, niho Mose ngo yaramanitse ukuboko, afata inkoni, akubita igitandara, mbere ngo akubita inshuro 2. Akoze inshuro 2, Mose ntiyarazi icyo akoze, ariko Imana yacishavura, iramubwira ati, Mose, wewe rero mu gihugu cy'i Kanani ntuzojayo. Kubera iki? Kubera cyari igihe cy'amategeko. Igihe cy'amategeko byari bigoye. No kuvuga Mose icyo yakoze bisigura icyo gitanda yari Kristo. Ni ukwizera kutari bwaze, kwari guhishijwe, kwari kugaraniwe muri icyo gitandara, mu yandi majambo. Ariko Mose akubita inkoni 2, bisigura ngo Yesu ntiyari gupfa inshuro 2, Yesu yateza gupfa inshuro 1, ariko Mose akubita igitandara icyo Yesu Kristo akubita inshuro 2. Yesu rero yateza gupfa rimwe ku musaraba. Nicyo cy'Imana byayishavuye ko Mose yakoze ibyo atazi. Hanyuma ubugira 2 turabona, ariko Mose yaragiriwe amahirwe, kandi cya gihe Yesu yari ku musozi ariko arasenga,
turabona ari kumwe na bene Zebedayo na Petero, maze ngo acabone gukayangana kwinshi. Turabisoma hajya muri Luka 9 umurongo wa 29, ngo Yesu arasenga, ishusho yo mu maso hiwe ihinduka ukundi, imyambaro yiwe yeraderere irakayangana. Abagabo babiri bavugana nawe yari Mose na Eliya. Mose na Eliya rero, Mose yari uw'isezerano rya kera w'amategeko, niwe yahawe amategeko. Eliya niwe yari umuhanuzi, nk'umuhanura, nk'umukuru w'abahanuzi. Abo bose bagiye gutanga raporo kuri Yesu ku musozi. Mose ku mategeko ateheje we narakoze, byose bijanye n'amategeko, mbere byaranamunaniye atenda gushikiriza. Hanyuma Eliya nawe nk'umuhanuzi yahanuye byinshi cyane kandi vy'Imana yamuhaye, araza nawe nyene kuri uwo musozi, bose ari babiri babishikiriza Yesu Kristo. Byose bari nko gutanga, yari nka romizero please, kwari nko gushikiriza bati twebwe rero ngibi byo twakoze. Uku kwizera rero, ati twebwe rero turabona ko ukwizera gushitse. Umurezi Mose azana umurezi, ariyo mategeko ayashikirizaho ku musozi. Hanyuma Eliya nk'ibyo hanuye Imana yamuhaye arabishikiriza nawe nyene. No kuvuga abo bagabo babiri bose muri umwanya baca ntibasubira kuboneka kandi. Yesu nashimwe. No kuvuga ukwizera kutaraza kwari kugaranywe, ariko ntidushobora kuregwa n'uwo murezi. Bene data benshi hari ukuntu badasobanukirwa. Bamwe bavuga bati umuntu adasenga ku isabato azoja mu muriro, abandi ahubwo usenga neza no gusenga ku wa mbere w'iminsi indwi ariwo kuwa Mungu. Bene data, ivyo bamwe benshi basigaye bitwa ngo n'abana b'isabato, abandi bakitwa ngo n'abana bo kuwa mbere w'iminsi indwi. Haba namba ivyo nuko bivamwo, kuko ngo ariko ukwizera kutaraza twarirwa n'umurezi, ariko ngo turabana b'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo. Umuntu iyo yizera Yesu Kristo byose bica bigenda neza, niho umuntu aba umwana w'Imana. Mwene data, by'ukuri akanya naka, akaryo naka kiwawe, ukwiye kwihana, ukwiye kumenya ko uba umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo, ahubwo utaba umwana w'Imana kubera amategeko, kubera uja gusenga ku munsi w'isabato, kubera ibindi. Oya, no kwizera Yesu Kristo, ukatura ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. None iki gihe mwene datahuri usubire wirimbure. Ukwizera kutaraza twaregwa n'amategeko, twaregwa n'ibyagezwe, ariko Yesu aje yabushizeho amabwirizwa abiri makuru: kundisha Uhoraho umutima wose, ubwenge bwawe bwose, n'inkomezi zawe zose. Ya kabiri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nibyo byonyene bibiri, ibyo bikoze ubukoze ibindi byose. Hanyuma ukwizera Yesu Kristo niko kutugira abana b'Imana. N'ijambo ry'Imana by'ukuri abaryumvise mwese, Imana ibahezagire aho uri hose, ufuka musenge, wongere wumve kugiraniye imigenderanire myiza n'umwami wacu Yesu Kristo. Turagushimiye Mana, urakoze wobana natwe, utugirira neza. Mwami Yesu, urakoze kutwishuye mu ijambo ryawe ko ukwizera kutaraza kwarirwa n'umurezi, ariko ubu turabana b'Imana kwizera wewe Yesu Kristo. Urakoze mu izina ryawe ryera. Amen.